Kumshi benta ban kershan ban Jingkyntiew ya ka jing pahuk pahai ka rep keriang WMLA jong ka nongpo uba Melbourne SEM badu WMLA berim jong ka Roy uba George Billingdo kila pelong ya ka jingelang ban ka Mauringkat Primary Agro Ecology Cooperative Society Limited mentaga sengi hasnong Mauringkang ka jingtmu ka bah khmat do ka long ban kam penbha ya ka yok ka kot jong ki Nongrep Lyngba ki kam Pynmih ki kam bam ki kam di lani ki food processing unit hakane ka jingelang ka cooperative society ka lai sem lam ka lai sam lang ya ki jing persang ki baningkong jong ka ban Pynmih ya ki ashar lungsiet bat ki ashar sok menken ya ki ba kilas dang ban shalan kum kalat kamai kaji unit jong ke state level abagiwan bani keduk yang ngaru tik katai ke jubak lampai ila sedang dal de la tit ing tang jing pe ke ying mo te le gum te la sedang dang kam nilayo uni rupi nu ashar layo am dak simu kalayat ke kam di bingidang sedang bersi banwan kam kalayat abagiwan bani keduk ki om pe ngi ding la sedang nilayat kam ta tahap jarap ipi yang te ani bangalai ring sekeren hab jarap ise kalang na kota ke ju fi ngi song tena kat nong kitap ding so komen ke bakrau bani i bakan ke grup ka yang halagi jung kejat kayak igi kam telun kanu igi ke ba kongsan adu compare ngi dan sipungut ngi dan sangut kajing klain jong kanu kenun kam syong agi jing bunpan ka syong agi jing tristong ke jong Hakabe dai ber kajing penkre na kebenta ke lumpung